Okulu bitirip Çallavat'a geçsem Kırgız mektep çok Çallavat'ta. Özbek mektep köp, Orus mektep köp, bir daha Kırgız mektep çok. Anan baldarda praktikaya çıkarağız, pedişimşinde işledim de. Kançanчы жылы кирдиңиз эле педучилищага, Жалал Абад педучилищасына? Pedişilişe birimin 901 yılı okulu bittim de. Kançanчы жылы? 71-ci жылыбы? Yok. Pedişilişe demen 33 yıl işledim. Aha. 33 yıl. Педучилищада? Жалал Абад педучилище азыркы Жагу. Adıremi Жагу болуп. pedişilişe bölünüp gitti. Anahtar jaka, Türk Liseyi jaka bir kvartira aydadı. Akçalı olup kaldı hazır. Biz işte ben o vakti akça çok, öz küçüğünün o küçüğüde. Akça giyin çıktı da böyle ki. Kansız? Kanday sıylıktарды? Arı getirdi. Yani 33 yıl pedişilişide işte hayırdan Ama anam üniversite buldu verecek. Anam beni etti, işleseniz saat verilmiş. Ana bizden kızlardı görüp ataş mı? Bizge çay kaynatıp çay alıp verdim, ağlı atattık, tamaşaladı da. Ben ettim çok. Silerge çay taşıyalım ben kettim. Hep takılıp dumanı anam. Hazırda ne var? 14. lise mektebi. O şerde işlediniz mi? O şerde işledim. Tak. Çakşı direktörü var öyle. Бардығы біріп 46 жыл іштепсіз, ә? Ben ayttım. Beşlikten dalçu da. Анан 14 мектепте, күчтүү мектепте иштепсиз да? Болуптур деп директорге звонить etти. Borgogul'a жақсы işlep berет. Alın деп. Болуптур келеверсин dedi. Hayırda 12 yıl işledim. Бардығы біріп қанша жыл иштедиңиз? 45 yıl işledim. 45 жыл. Азыр ошо мурдакы Жагу педучилище мезгилде иштепсиз да, илгери 71-жылы. Ошондогу студенттериңизди азыр жолуктурасызбы? Анан ошо биз окуткан балдар кийин университетке барып кириптир да. Мен мугалимдерим эле аларда. Анан каяктан келдиң дейт экен. Жалал Абад педучилище. Булар жакшы. Өтөсүңөр. Dövüt görüp koyuşat eken. Al vakti akça yok hele okuşular öz küçümeyin okuşu da. Akça degendi giyin çıktı. Kontrakt degen giyin çıktı da. Şu ben buna falançalar akçalat eken dese tan kalçılı. Kırgız tilinin кордолуп атканына кандай көз карашыңыз? Азыр сиз кыргыз тил боюнча мугалим экенсиз? Кыргыз тили адабият. Мына Жалал Абад боюнча кыргыз мектеп жок болчу эле илгери деп атасыз. Эми азыраак бар. Бирок орус мектеп көп да, ошого көз карашыңыз кандай? Ben жаздым mugalimler gazetasına. Жалал Абад область болуп туруп, кыргыз мектеп жок. Kırgızca okutalı dese, mektep çok ayıldağı tuğanlarına varıp baldarını okutat. Hem de için oğlası bolup durup Kırgız mektep yoktu. Birinci soru yazdım mugallimler gazeti. Ağam menen inim var alanda ayakta. Alar çıkarıp et mugallimler gazetasına ben yazam. İkinci soru daha yazdım. Üçüncü soru seçuge mezgil jettik şöyle çok tema koyup dağı yönettim. Ağam menen inim var da ayakta. Bağırlanda ötüp geçti. Alar çıkarıp öğret. Anan okumuş el koldadı. Özümüzden kolektif, Oş'tan, Bişkek'ten,
Borbuğuluğanın çeçüge mezgil jettik şöyle degen çıkarılmasın makalasını biz okuduk. Koldoyuz. Biz daha koldoyuz Kırgız Mektebi açılışın dep. Taze badır atıp yazıştı. Ananan da Азыр деле кыргыз мектеп аз Жалал абадтачы. Жалал Абадта. Анан кийин элдер орусчага эле бергенге аракет кыла беришет да, балдарын зордоп эле орусча үйрөтүп. Ошондо көз карашыңыз кандай? Анан барып кыргыз тили жоголуп кетиш коркунучтуу эмеспи? Çok öyle de Kırgız dili. Özbek mektep, Orus mektep bandarda men üç kızım var hele, iki kızım ötüp gitti. Kırgız mektep çok, Orus mektepke verdik. Camile'nin de Orus mektepke bu kızım. Ondan keyinki kızımdı, anam 4. erkek balamı törerdim. Oşondan Kırgız mektep açılıp kaldılar. Enimde korrespondentti Respublikanski ötüp gitti. Oşağa ettim, yine kılsam eken. Ana balamı desem. Demi kızlarının var Orus mektepte okup kaldım. Ben özleri başka olup kalıp. Özün bilgi bir Orus mektepke veriyorum, onu da dedi. Bolup duranan da balamı da Orus mektepke verdim. Kırgız mektep giyin açıldı. Anan o Abdü Samatova beni şakırıp koldoyuz biz. 4. mektep Kırgız mektep oldu. Ошо Жалал Абад боюнча Жалал Абад боюнча канча экиле кыргыз мектеп бар? Экиле. Калгандары Сузактыкы. Калгандары орус мектеп, Орус мектеп. Өзбек мектеп. Канча өзбек мектеп? Анан деген билбейм канча экенин көптө. Азыр жана педучилищеде окуткан студенттериңиз менен байланышыңыз барбы азыр? Сизди эме чакырып турушабы? Жагууга. Bayramlardan da şakırat. Belgili şu üniversitede kança yıldığın, pezüşülüşeyle kança yıldığın belgilegende çakırdım. İsvetnik ötkürdü, çok öyle ötkürdü, öküğünü biriktirip. Her yerde işte geldi. Ondan gelin 14. mektepte çakırat. Ayırdı, 12. işteydim da. 12'de endeli işledip, ketmedip de baldarım, muğalimler çakırdı gayrı. İki kızım ötüp gitti, bir tuğandarım ötüp gittiler, özüm bolboy çıkıp gittim. Азыр мына Жалал Абадта сиз эми эски кыргыз тили мугалим экенсиз да. Байкашыңызча кандай, кыргыз тили өнүгүп атабы, же аркага кетип атабы? Кандай болуп атат? Өтө жакшы эмес. Hareket kılıp atışat bulup. Ben bayağı жылдары barıp aytıp neme kılıp türsülüm. Bıltıktan beri de gedir çıkın barıp ayatamda. Emdili aytıp durun. Dağı bir barıp aytatırganın. Kırgız tilini götürüp neme kılıp arı. Anan dokumentler kırgızça olur, falan olur, tüküm olur, şunday deydi anam. Emi murunkuğa karaganda tüzü gelir. Anan dağılı şeyimi özümüzden Kırgızlar da Orus okutalı. Balдар Orus tilinde ölsün. Yo, balдар кичинекей балдар кыргызча билбей калды ушу биздин Жалал Абадтачы. Билбей калды. Дагы азыр жакшы болуп калды. Мен кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн кыргыз тилин накта сүйлөгөн, макалдатып, гәптин түбүнө гәп коюп сүйлөгөн окуучулар азайып баратат да. Анан кийин ушинтип кете берсе анан кийин же орус эмес, же кыргыз эмес. Кандай болот балдардын тагдыры? Жакшы болбой атат. Улуттун тагдыры. Былтыр анан ошо кыргыз мектепке бардым. Директор заводчу жок экен бирок, бир балакет болуп кетишкен экен. Барып айтсам, ошо биздин окуучуларыбыз бар экен, мурда окуткан. Биздин алгач окуучуларыбыз пенсияда азыр. Ооба да. Пенсияга чыгып калышты. Эже былтыр Сумагара доктортурчумун. Жолдо кетип атсам эле бир жигит келип бүтүн мексамды мынериме тыгып коюп эле эже мени 14 мектепте окуткан, жакшы окуткан деп эле кетип калды.
Аты жөнің кім, sen айтып қой, мен қанша немелерді оқыттым десем, бол бойлы қашқан ойынша кетіп қалды. Анан немеден Советтен bir eköv gelет, anda-sanda. Alğaçkı okuşularım. Dağı qayırda. Ököv bu jerde. Biröөнü balama ökülene ökül ata koyup koyğam. Oşo. Biröö jetelep kelgen egzamin alçılak talvaqta biz tuplan egzamin. Ötkörüp koyğam özüm egzamini. Okuunu bütüp kayra oşqa varıp da okup kelip. Men жаш кезиңиздеги сүрөтүңүздү көрдүм да. Аябай сулуу экенсиз. Азыр деле го сулуусуз. Ayakta. Азыр мисалы үчүн мындай ашыкча салмагыңыз жок. Коюп коюп, өзүңүз обслужить этип дегенде орусча айткандай. Ошону жакшынан жүрөт экенсиз да. Ошонун сыры кандай сизде? 6 классты бүткөндө Борбогулук Муктар деген филология илимдеринин доктору ötüp ketdi. Menden çoğun öyle de. Oşolagan ben 6. klasda ötkönde anda Açı rayonuna Karaçoğuz. Kişilekeyim ben. 6. büt. Endiki jilime Moskva'ya aspirantura getirdim. Sen hazır Alpar'ı üretip koyuyor. Büşkeke nomur 5 gidip Alpar'ı doktordan ötkörüp neme kılıp oşontup gelselim. En çok ağamın ayalı boyunda varken tolgatıp kaldı Açı rayonunda. Oşo men Alpar dele dokumentali okudum. Alıp getirdim. Kişilekeylim erkek türedi. Ana men yaşmında. Ulağadan üşüntüp karap koysam. Buna özele meni kara atattı. Bunu tüyetegince oldu. Koyman gittim de çıkanda lapası dövünü çıkart. Al vakti hem doktordan da küçük okşaydı. Balanın özü işte erkek balaken. Tonu düşmeye koydu takır. Anan ağam arışka işke getken eken. O da dişte çuvasçıda. Hangi dedikenler. Doktorlardan da alıcı etmeyi dokşaydı. İki doktor alıp geldi. Çürüğün ten şavatımı itip getip kaldı. Tuncarımda uzak gitti. Töröttüm. Bana tonu düşmeydi. Bana törödü erkek. Tonu düşmeydi. O şöyle mi aytam dedi. Doktordan da küçücük okin. İki doktor alıp geldi ağam. Çürüğün ten şavatımı itip getip kalıştı. Ayrı kalıp arıp aktı oktu gen ayrı öz. Sıcaktım. Bir yarım saatte uçurdu. O şehir gelip arıp koyup getkenden keyin bayağı ağamın istegen yeri anda çarbaktırıp koydu. Yalan oruçlarının içindeki. Mıltıktın önüne çıkarıp koydu, apası şöntüp kıyıkırdı. Mıltığı o oruçlarının darağına neme kardı. Ölüktarıp getkenden keyin oruçlar yazıptır. Borbogulup ayalını atı öldürdü de. Alar bilmem kaç şeylerimi de açık verdim deyip. Mürzeni çarık bolup atıp dur deyip. İşte töretten ölgen 5 keçe attıgen çin okşaydı. Ana ne Kuday geçir beni, benden kaç şeyler dedim deyip. O kadar şudan dedi deyip uğraştır. Ben aratırdım deyip. Ошол орустардын кыргыздын салтын түшүнбөгөнү да. Ошо мынтык атып толготуп атканда мынтык аткан болгон да илгери. Мынтыгы талага эле кетип атты. Деп алар түшүнбөйт да. Ошо ушуктарын күчүктөрүн көтөрүп эле баары келип карап калган. Ошо туура эмес болуп калыптыр. Анан Бишкекке 3 жолу 4 жолу алып барды анан. Чоң бирөөгө салып бирөөдө айтыптыр. Ayalını algandan başta ölgөнгө чейин орусча сүйлөйсүн депти. Орусча жакшы өлчөлөп айтып сүйлөгөн. Акталып келген. Камайтып иштеп, ошондон кийин анан көтөрүлбөй калды. Чечет болуп жүрдү. Эме кыздарды мен кыздар окуучу эмес. Карамарт деген жерибиз бар. Ошол жерден Хален деген мугалим бар эле, ошонун кызы окуучу. Ал бул класста окуучу, мен Ада окуучу. Ақтоқта мен оқыдым, өкөз.
Эми Бишкекке менен агам жетин өткөндөн кийин документалы алып кетип атып, Жаллабадка келип, тааныш окшойт. Хакен Садабаева деген директор бар экен. Областа кыргыз-кыздар мектеп-интернаты бар экен. Жаңа ачылган экен. Анан баягы ошого кирип учурашам деди, билбейм, кирсе эле. Бишкекке эмне алып барасың муну? Кийимди беребиз, тамакты беребиз. Жаллабадта окуй берсин үйүн сагынап. Таштап кет деп мени Жаллабадка алып калган. Ошондо Жаллабадта окуп калыпсыз да? Ошону менен 3 жыл мектеп-интернатта Жаллабад бүтүп, онду бүттүм. Көчөгөйдөн таанып учурашып атасызбы эми? Учураганда Эми фамилияңызды, атыңызды, канча жылдар иштегениңизди айтып койсоңуз, ошо студенттериңиз угуп калса айжап эмес? Борбогулова Паша. Жаллабадта 71 жылдан баштап иштегенсиз. Мухтар Борбогулов деп доктор болду. Түшүнүктүү. Эми өмүрүңүз узун болсун, ушинтип койкоңдоп жүрө бериң.